Difu Krisi Bhawan along sector lapen zonal side phua tumaphan CKTP. CPIML lapen HSDC asong District Press Club asai hemalong Pherangkia Maike Pha. Chokhiwala along BJP atum MP kilika mai. HSDC Congress lapen Independent atum BJP along Kaching Bedun. Karbi Prime Time along pen ni Libertad Hanbang Sami Monica Milikpi non Bertang Tompen Arjoik tha. Difu Election District Apartment Jangmini Pai Krehinier ni Difu Krisi Bhawan along sector lapen zonal sai phua tumaphan CKPC kilikaphan pachitik pontoy. Autonomous District ST Parliamentary Constituency are returning sai phu mate Deputy Commissioner Mukul Kumar Saikia Penchapayam Phupon Aseke along Jangmi Krener Keparni Kedoji Autonomous District ST Parliamentary Constituency kilikaphan CKPC pachisik pachadang pontoy. CPIML lapen HSDC asong tum Congress candidate Biren Singh Inti along si MP kilika pharman cherap cheto dun popu Jangmi ni phai Krehinier ni Pherangkia mai along kapang dakpona birta nangli. BJP atum election manifesto along citizenship amendment bill pachun vekjipu ke tokpon daka jok BJP aphan parem nang popu kemang pensi Congress along cherap cheto dun popu si klar dakpen Pherangkia mai along Karbi along arat aphan pachini ponlo. Karbi along BJP atum election manifesto along article 244A pachunji puke kilik kachapahai je aphan chot pusi akoi pipon. Lasi non ke bangji Jangmini phai Krener Keparni Karbi along lapen di mahasau arat atum BJP aphan vote pipera Congress along chirap cheto dun ji aphan tuning ripon. 18 তারিখে আমার যে ভোট গ্রহণ হব দ্বিতীয় পর্যায়ের যে ভোট গ্রহণ হব সেই ভোট গ্রহণত যাতে আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজি আমি এই প্ৰেছ মিট পাতিছোঁ আৰু আমি ইয়াত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আৰু লগতে গোটেই সমগ্ৰ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আমি গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি দলক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি এই প্ৰেছ মিটৰ যোগেদি সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওবাসী ভোটাৰসকলক আমি এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি যি বিজেপিয়ে নেকি আজি তেওঁলোকৰ মেনিফেষ্টত উল্লেখ কৰিছে যে চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট বিল তেওঁলোকে যদি চৰকাৰত পুনৰ আহে সেই বিল তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিব যিটো বিলে নেকি সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ ইয়াত সৃষ্টি কৰিব আৰু ইয়াত খিলঞ্জীয়া যি জনগোষ্ঠীৰ ইয়াত যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰক আঘাত সানিব পৰাকৈ তেওঁলোকে যি ধৰণৰ এটা সাম্প্ৰদায়িক যি বিল আনিব বিচাৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে সকলো ৰাইজক মাৰ বান্ধি থিয় দিবলৈ আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমি কাৰ্বি আংলঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিজেপিৰ অল্টাৰনেটিভ হিচাপে বৰ্তমান কংগ্ৰেছ দলকে আমি চিনাক্ত কৰিছোঁ গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বীৰেন সিং ইংতিক বিপুল ভোটত দিবলৈ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদী বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পাৰোঁ এইবাৰ আমি কোনো কণ্ডিশ্যন নোহোৱাকৈ আমি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাম আৰু কংগ্ৰেছক আৰু গোটেই কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ সকলো ৰাইজক যিসকল নেকি বিজেপিৰ বিৰোধী যিমানখিনি শক্তি এক হৈ পেলাই কংগ্ৰেছকে ভোট দি আমি বিজেপিক পৰাস্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি যাম কিমানটা সংগঠন আছে আপোনালোকৰ আছে CPIMLৰ লগত আইসা আছে RY আছে আইপুৱা আছে AICCQ আছে কান্তিছ আছে আৰু নিৰ্মাণ শ্ৰমিক আছে আৰু আমালোকৰ যিটো কিৰচান আছম আছে তাৰ উপৰি SSBCৰ লগত 16টা ছ'চিয়েল সংগঠন তেওঁলোকৰ লগত KSAকে আদি কৰি SYC SYJ তেনেধৰণে 16টা গোট আমাৰ মাজত ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে এই সকলো আমি মিলিত হৈ এইবাৰ আমি বিজেপিক পৰাস্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ আমি ভোটক কংগ্ৰেছকে আমি ভোট প্ৰদান কৰিম বুলি আজি প্ৰেছ বিবৃতি আজি জনাম
Nilip MSC constituency kapar loang kang choki hola methang sai hemalong jangmi ni phai krehinier ni kebangji MP kelikahut BJP asong pen kachetoi don horen sing beaphan vote ke hampia mai kapado pon birta pherangke anante rangpen kadnyu sasai hemalong birta napale BJP Nilip Mondalatum Kachapatir Pipen Dunmai Fujiren Ing Tipen Kachapai Pupon Amai along Nilip VDC Chairman Timothy Teron Pen Chetong Dun Aluyatum Apan Pachini Pon Aluizar Po Aman Ben Bogajan MLA Dr. Numol Mumin Chetong Dun MSC Pavitra Rongpi VDC Chairman Timothy Teron Minority Chairman Win Ronghang Mongol Singh Singna Pradip Phangcho David Rengma Borson Rongphar Samson Ingti Phudang Phangcho Pilapen Alisa Terang Piatum Chetong Dun Mai ke pa pi alam Nilip Block Mondal Chunbang Babulam Teron Pensi Clardak Pen Than Pajirmi Pon Mai long apol ke me akhut ASDC Congress Lapen Independent Pen COC BJP song along kaching bedun atum aphan deng pon lo Mai long akimi BJP song along kaching bedun atum pen opposition ke dodun pen ale thang ta ave Nilip ahwar chingthur nangji pulote ruling party along ke dodun akenang sot la sojok se BJP song along chingbedun lo pusi ningje Pinier ni India long BJP gop ke bang pen ong dum kaching thurason nang do tanglo la pen India long puthot BJP aphan ke pahai ji aphan chisik dinglo ahok pet alam ke MOU MOS hai hoi ke pachun dunji lake Horen Singh be anverlo ke pa dun thekji pusi aluizar po aman pen kachetong dun MLA Dr. Mumin Ningje Nili bahwar pen ke ong dum awud jok pen Pahai dunpo lapen ke hai ang thek ke mesen a constituency atumaphan mesen anong e tami PG puta pangda non molom so por phan birta moin tamponik sina Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered, if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed. I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice? Introducing a system that can assure you. The Voter Verifiable Paper Audit Trail or VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth. The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready. Step 2. Cast your vote. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3. See the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experience trust, transparency and fairness. It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing.
If your name is not in the electoral roll and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote in ensuing Lok Sabha election 2019. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Report lo nangina chusir ham tamle ingisu. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, lo nalok car beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, konat lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supi along ke chengsi supin so la pe so arlo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kechengsi sopin so lapen soar lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongharpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong napadari pinpin ang humrig no. Nilingkan kray silo vote ke joktang. Nilikai ta mathadam. Niliki piagot lakha pondoma. Kalite nilike berate machine along klang pamiloma. Nilikai ta mathadam. Ke joka tengpen ke patinia varsai doma. Ningke hanga bang phophat ke joka vote lo dam lo puang thek doma. Ningke hanga party aphan. Kachiki klong isia kimia dici. Vote ke jok ang thek kot pen ke patini un adici VVPAT henlo. Nilining dorik ason anther thipen kang sai un adici. Lake isi salajong pen karjab adici lo. Lapen EVM along cerap lok ahor mulo. EVM la pen VVPAT pen nang liko son si vote jok po. Keng kamisi polling booth arlo kilut. Vote ke jok ahem arlo kilut dam pen presiding officer si ballot unit pe karpo. Keng kam hini vote jok milo. Ballot unit along akilir abatan along ning ke hanga bang puamen mate ang tek pen pachiton ra ber ignon. Keng kam ke thom ake era tur klang luma ning ke hanga bang puamen adung ake era tur klang po. Keng kampli kang chap alu klang luma. VVPAT along ke klang kang chap alu apai lang ignoi. Haladak nang lining ke hanga bang puamen mate ang tek klang luma. Labang so kang chap alu achet second troxy an siklang chonji. La so apilo te amina chi thui pen chebeng pet si siang deng along che thabdam thot po. VVPAT ke isi aki mi che thang klong adi chilo. Nili inut det pia mekar lapen nili chichini. Kumata phansi vote ke jok vek ma lapen. Nili theklong lo kopi ma ning ke the klardak chingbar kri ke jok vek avot ning ke hang abang phua phan lelu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo lasi vote ke jok a hemar lo pen bar be aprang e phong VVPAT along patini te kang tha laki ke mesen alam lo jongsi electoral voter list along nang limem thap thelang puluti lapen nang li jongsi arkoi niphai isi inkoira sirkep an nang li arta Ningkan krena kep choklo puluti polling station abial o aphan nang limen che thap dun pen democratic raida te non ke nang leji lok sabha election inquiry sir ke paput vote chok dun ignon
Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasenang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hiti gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, Karbi alang, Teso alang, kecu ajam tu, Tarmit aduk, Telua kreng, Chitronola, Uktor pen cenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo opi puthot birtalang wang thuiglo. Duarbagori constituency hawar angkang kedamtang arni dolamar binhum killing arong along tomon arwe ke thepen kisung ke phobang phiaphan UKSA Duarbagori aro tumpen jamini phai krehini arni kerappa jerdama birta kadnyo salong birtanang le. Dolamara hawar binhum killing arong along UKSA Duarbagori constituency aro tumpen kedamtang arni tomon arwe ke thepen Sonjoy killing asopi sami rupjili killing piaphan kowe arong ke loklong ajok ahiring tangrakan areng husonanglo lapen hala so hot tongsekot pen se ke langa hem along pon se thangthe chitlo lasi UKSA Duarbagori aro pen also pi keso kachelang ijiaphan kerapa jerdam laso hot UKSA Duarbagori aro achun bang longminder terang dili ahin pen japon si penang klembang phubang phi atumta chetodun halapu kohora ahawar Chandra Singh rongpi arong along ta UKSA Duarbagori aro tumpen kerapa jerdam thu Langlokso BJP amaya long Ramsing rong pipen Japon si penangan Congress arata tum BJP long kaching bedu na birta jangmi ni phai krihiniar ni pherang kepen birta nang pali Analo por phai krihnia por pen langlokso hawar along em rajuti so pen long thomadi malong mai padupo puthot arni tilihinia por malong pen langlokso langtukso rong pia rong along long thoma polling station arat chingrum pet pen Congress pen BJP long kaching bedu na mai padupo Bangso mai long arisal po aman pen em rajuti so alang lilong jiten kramsa khogen tiso dunoi kiling sundor sing krangsa kangbura tong bilapen sar sing terang atum kaching bidun amai along chetong dur bangso mai long langlokso angkang polling station ke thompen ram sing rong pipen japon si ongdu congress asong pen chi usi BJP along ching bidun pero lam thebang la lo li congress do bom hut Pray wrong hawar lo mane kam claim da meaning ha apa jadi lagi opet bang ke rada kam sosial kam lah ke claim ini hang tiga bang tu jadi me halat saro ini pan mate yok ipati kirjat asam lo di claim dam kategori bang lo Asinan di tu BJP asal bang dah kan, bang aku puriwartan tu, nanti dah di foto menteng lo, try aku masih kenal, ali kodole, war punya development kami tem, apa sih mat hal aja, itu bilang waktu sana papi hu, awat, korban kiasan ke papi hu awat, masih BJP apa tilang untuk BJP asal, karena lo, siapa tumpen. Dong dapat pilih kutu pen malah pilih ini bercerap itu deh. Lahai atau belum pernah kam iklim dam. Kerja konglong ji tapi dan klaim pinjang dam pinjam pasal ini kan dari BJP dong. Ini platform. Ini yang dah nak kemas tu nanti tu kongres kan dan mak kafe kasih mana tu. Ini kongres kan dah selesai. Karbi prime time bangkela pon sing tomponi glo domi thakme kurbang thu